uSomnandi uXolo Kabela samukela uSikhumba STS sikwiSomnandi Music Festival njengalokhu ke ubaba uSomnandi egubha eminyaka engama30 selokhu ayibamba kwiindustry noma ke la kumkhakha wendima yezomculo ke kaMaskandi samukela ke uSikhumba STS ngana kwethu sakwamukela kwiBellemedia siyabonga kakhulu uthini kwena ukuthi imicimbi kangaka noneka lelo elokanga njengosikhumba kimi ngathi nje kusho ukukhula ngiyafunda since ke iSomnandi Festival kuwe i3rd annual le so bengilokhu ngikhona kuyoqala ngaba khona kwesibili namhlanje futhi ngikhona so kimina kukhula kumina kugaina something kakhulukazi umcimbi womuntu oyingqwele simbiza ngengqwele yethu la uLundi so ngingathi nje kumina angazi ngingachaza njengani ngoba akwandele nombani baningi abantu abebefisa ukubala njengosikhumba kodwa abakabi nayo leyo nhlahla leyo so ngingathi nje kumina kuyinhlahla ukubala ubonga losothole ungathi nikena sibungazi iminyaka ama30 lokho ayibambe endimeni zomculo kaMaskandi siyazi ukuthi kuba nezihibe nezinkinga ezibakhona mhlawumbe okunye kuyaba khona kwezitudio njalo ngofana nabaculi lokungweka njalo ungathi nikene kumbongela ukuthi usezaqeda iminyaka ama30 elokho ayibambele kuyindima yezomculo kaMaskandi ngathi nje engqoleni yakhe uLundi ngiyamfisela ukuthi engazi ukuthi engaqhubeka futhi ayibanga kunjani sinayo into ethi ngelinye ilanga sifisa ukuthi kube khona into mhlawumbe eyobizwa ngokuthi mhlawumbe eyobili iclass thizeni kodwa ibizwe ngayo uSomnandi la ayobefundisa khona abaculi ukuthi umculo udingani kumculi ngoba mhlawumbe ningabantu abanolwazi lokuthi ekuculeni kufanele ucule abantu bejabulela ingoma zakho but ngale kokwazi ukucula kunento ke mina ngoba nje ngisebenza naye ngifundise yona italent lilodwa alisebenzi kodwa lidinga inhlonipho so ngiyafisa ukuthi akhule ngelinye ilanga size sekuthiwa iminyaka isi40 isi50 esendimeni ngelinye ilanga size sekuthiwa kunekhehle lina60 lasoLundi elisayibambile ngenhloso yokuthi lifuna ukukhulisa abanye uyayisho njalo cishe nje mawungalalela ialbum le inama feature amaningi le iSomnandi 30 years isizathu salokho wathi ukwenza ngamabomthi efake ama-artist amaningi uzama ukukhombisa abantu ukuthi yena njengoSomnandi akasaculela ukubukwa kodwa inhloso sokukhulisa namanye ama-artist afunda ukuthi yini lento enza uSomnandi azafike ku30 years mfethu ukusebenza noSomnandi kulesi sikhathi angeke ngisho noma mhlawumbe ukuthi impela semningi usebenze naye kodwa kulesi sikhashana esincane usebenze naye kunjani ukusebenza naye ngiqala ukusebenza noSomnandi ngonyaka ophelile so engingakusho kuyasebenzeka kakhulu kamnandi futhi into yokuqala engingayicacisa nje ngalensizwa yakalanga umuntu omdala kodwa uthi mawunaye uzugcina ukhohle ukuthi usebenza nomuntu omdala ngoba uthanda ukunikeza lona uyabona nje kunaleyo freedom leyo uyakhona ukubeka umbono mhlawumbe nabantu abaningi ngeke bekhona ukuthi kunezinto akakethe eseyifakile ngomeni uthonto isikhumba une right ukuthi hayi baba leyasikhipha ayikho right hayi baba yini singafakethi futhi ngeke umuzwe ukuthi hayi umsebenzi wami lo hayi mfana omncane kade ngaqala uzothi hayi mawusho kanjalo asenzeni ngaleyo ndlela ngoba nathi khona lento afuna ukusifundisa yona ukuthi umusic awungakho ukuthi fanele uzuthi into yami ufuna udedela abanye abantu bebeke umbono entweni yakho ukuze ikhule mfethu usawudlala kunjani futhi ngisazongena engingakusho nje ukuthi la uLundi isupport inkulu kakhulu esinikezwe abantu ilokho nje engifuna ukuqhakambisa nengihlale ngifisa ukubonga kubantu basoLundi basinikeza abantu basoLundi support mina nje njengosikhumba ngizothi ngisakhula kodwa indlela engibona abantu basoLundi bengisupporta ngakhona angisho ukuthi abasoLundi kuphela kodwa indlela engibona lapha engizalwa khona indlela engibona abantu bengeseka ngakhona angikungabazi ukuthi ngizokhula angikungabazi ukuthi ngonyaka ozayo ngizobe ngingengaka ngizobe ngikwenye level futhi angishoni phansi ngiyanyuka ubaba uSomnandi unomethiwe noma uqokiwe engomeni ezohlukanisa inyaka emsakazweni ukhoze FM ngengoma Thokoza ukumncancela noma ukwenza abalaleli nababukeli beBellemedia ukuthi bathande noma baphinde bavotele ingoma kababa uSomnandi ethi Thokoza ungathi nikubona wona wonke umuntu obukele njengamanje la kwiBellemedia ngathi bafowethu ngiyacela ingoma kababa uSomnandi ethi Thokoza ikhona lapha nohlwini lweingoma ekufanele ishwanisa unyaka engingakucela kakhulu ukuthi ilegend okuqala ekufuna sicacise emhlabeni ubaba uSomnandi akasiyona ilegend yasoLundi kodwa uyilegend kuMaskandi esengikunotisile nesengikufundile kuyena abaculi abaningi bayamhlonipha ebesazi ukuthi badala
sonke sazi ukuthi bancane bonke bayamhlonipha so engingakusho ukuthi bayamhlonipha abaculi babusomnandi abadala so ngiye ngizubhlungu uma ngizwa izingane ezincane kuma comment zidelela ubablanga zimbiza ngezici ezithile ngithi mhlambe nezingane engenabo baba mhlambe nezingane engazalwanga njengamanje ingqwele yakithi inominatiwe bekungaba kuhle ethe celebrate isomnandi 30 years ethe celebrate leminyaka esendimeni ke simnikeze ama credit amfanele njengengqwele uma sivuma ukuthi uyingqwele kumaskandi khona sisifundile kuyena ke simnikeze leli thuba ngamabumba Sikhumba sabanga kakhulu ngesikhathi sakho sabanga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu usikhumba STS abade sikhuluma nayo kwibhele media uthanda uxolo Gabele sabanga kakhulu